Anyang laki din! Taray, nakita kayo itikal man kini bakit mo iliaw. Napanan nyo? Ha? Ay, kuha paray. Naggapo kami man, yan tikabsat na. Nagpapaskin na kami paray. Ito napan kami mo da. Ay na, naimbag ka pa'y pare. Naragsaklat at ipanagkuykuyog yung agasawa. Ha? Payan ako ng muday ta paray. Una, amumatan ka da kami. Saan kami nga agkuykuyog kini bakit ko? Nang runa no Jairwal. Ha? Mabainak ngamin kadagiti makakitkita kada kami. Nang runa dagiti akin am mo kanyak. Si kakit di mo paray. Pudno ti pagbagak pare. Ibain ko ni Marisa. Kita man ngamin di lang anay ta. Kasladram di bagina. Anya? Anya ko nang pare. Ada chicks mo ili. Ha? Anda pare. Iso ni Linda. Napintas kan seksay. Naputaw. Kan natangos ti akong na. Mina. Ore asino alalagi ang makakita kan ko na. Ay sos. Magustuhan da. Gapo iti kinapintas na. Anya? Kasanumad kami na sa anak nga agbabae. Kita man tilang ati asawa kita. Ore asino alalagi. Sana may panakal iti kaadwan. Tikas jeng style. Nakababain. Anya? Uwan pare, iso ajak na lapdan di bagi ka nagsapol iti sa bali pare. Sana kami na nanaragsakan ko anak. Manipod na dan kami iti anak. Di nan maasikaso ti bagi na. Iso akas ladram itan. Ay na, nagpintas ka mo iti dayto akaws mo, darling. May bagay unay kan ka. Ay na, agyaman ak unay, darling. Uuwan gayam. Amang ano nawaya ka inton bigat. Ha? Nawayak mat. Ada ka rin napuutam, asa anak na imanugot iti kayat mo? Sa dino ti papananta? Mapantay jay beats. Siya ti makamoy ti amin. Ay wow! Kayat ko dayta, darling. Para ken ka, aramidag amin nga amok apagragsakam. Isu asa anak ang nagpangadwa, anangayat kan ka. Gaputa malaksid iti kinataar mo, nasingpat ka. Apingita ka laang, Dario. Duang aldaw asaan ka anagaw-awid. Naimbag kumamat nusong batam dagiti awag ko kan ka. Tapno sa anak ngagdandanag. Napnapanam. Awan man ti bibiyang mo no sa dino tinapanak. Tinapatag, nagawidak. Ket pagyamanam kumatay ta. Anya? Agyaman ka. Tapampanunutag pa iti agawid. Tano saan? Sa anak kuman nga agparparang ditoy. Habay, no saan lang agapo iti anak ta? Agawidak pa'y aya. Saan? Anya? Adda ka di parikot mo? Apay akasta kamutan? Ne, salutsudan pa'y laang noan niya ti parikot ko. Sika, ti parikot ko. Day talangam, nagbalin kan alusyang. Ha? Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Diyak mo na nang nonya ti parikot ni Dario kanyang. Ha? Awan mo ti amo ka nagapaan mi. Basta kalaat-latan akas di ti ugali na. Anyamot ti anak ko. Anya nga taya ti parikot na. Ala, bayam ta kasaritak to ni Dario. Numaranaak amayat timud na. Agyaman ak nanang. No siyak nga men, uray na saya at ti panakisaritak kenkwana. Bugkawan na. Iso nga aguli makaklatan ah. Ala, bayam. Siyak ti makaamukan kwa na. No dagita pambanag nanang, saan na nanasken pa ya sa lutsudan? Ha? Saan nyo kari amadlaw? Tunggal at dapaskan.
Jak maitugot ni Marisa. Gapo, tamabain na ka makantyawan dagiti akin amo kanyak. Aniya? Kinain nyo man tilangan na. Kaslamit tendram iti kasjay nga itsura na. Di namat ngamin amo ti agdayet. Aniya? Dahi talang tirasun mo. Tapno kasta ti aramidom iti asawam? Ay nananang, sana ba si taba nagdayta para kanyak? Mababain na kaun iti kaadwan. Gapo iti langan na. Anya? Saan ka pa yung agawid, pare? Wan pare, mapanak pa nga ni Jaili. Sa batak ni Linda. Adda na patagapag nami. Ha? Ay ngam ni pare, pang-asim ha. Di ka agitandahan nun iti uray asino. Awan pa'y iti uray maysa, nga kinamo iti relasyon mi kinilinda. Di ka mandanagan, pare. Matungpal na ito bagam. Nasaya at no kasta. Amangan ngamin no maikaglis ka, no agsaludsod ni Marisa, no apay asaan ta nagkuyo. Ay na, nakaragrag sakak. Gaputa nagkita tamanan. Kasta akmait, naragsakak. Gaputa nagkita tamanen, kalpasan ti mano alawas. Ay, pasensya ka na. Nakumikumak ngamin iti trabaho. Awan parikot. Tinapatag, kat nagsarak ta ita. Mala, mapantangarudan iti ayan tilogan ko. Mapanta ijay sigod na papapananta. O sige, darling. Nasaya at si Mang Petkan. Agpudno ka man, Dario. Ha? Asino ni Linda? Anya? Asino ni Linda, kunak? Sino din nakaibagay ti daytakan ka? Saanan anaskan? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Kaya't mo ama-amuan no asino ni Linda iti biyag ko? Kabit ko. Awanan kay tibain. Awan ti makagaputap no aramidam dayta. Apay, nagkurang kadikan ka? No iti panagkunam kat saan. Nagbidot ka. Kita man na talangam. Manipod addan anak ta. Nabaybay amon tabagim. Nagbalin kan alosyang. Anya? Kaya't mo asawan, dayta lang ti makagapaw, no apay nagsapul kay ti sabale? Wen! Nagsapol akiti sa bali gapo iti langam. No ar-arigen. Kasla aginata no kasjay nga agkuyog ta. Tapno mo man niya. Mababaina ka dagiti akin amo kanyak no kasjay nga agkuyog ta. Gapo iti langam alosyang. Anya? Aniya ka din dayta mapaspasamakkan ka, Dario. Nanang maawatan na kumamot ah. Anya ti kayat mo asawan. Kanunungan ka iti dayta ngar aramidam. Awan mo ti parikot kini Marisa, tapno pagaramidam iti kasta. In-ino ta mapukpukaw ti panagayat ko kuana, gapo iti langana. Ay na, anak ko. Isu ti ina ti anak mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Anya ka mutan. Hala, gusto nanang. Gusto. Ala, no dayta ti pagragsakam. Awan mabalin ko. Amok, aklo na kasaan ko amaipay amin dagiti pagrabangak kasasawa. Nambasit la kumamot a respeto ti kidkidawakan ka. Ay, Nabaybayak lang ti bagik. Gaputa ti anak ta ti kang runaan nga sa sikaswag. Saan ka mababalaw? Nagsapol kay ti sabali a babae ang makaipay kan kay ti ragsak. Ba nagadyak may pay. Ngamsapay lang kuma. Tadi mo to pagbabaw yan ni Tiudi na. sus. Jakman kaya dagita dramam si ka Marisa. No awan ibagam, agulima ka. Oh, kumusta? Umay ka ka dito'y dagos ko ita? Wen, umaya ka umay. Imbagak matken ka nga umaya kita. Saan ka di?
O sige, urayan ka nga urayan. Okay, bye. I love you. I love you too, darling. Oh, nagluto ak iti paborito masidaan. Manganta. Agyaman ako na Linda. Amom, si kalaang tinakarik na ak nga special ak. Maidasaran ni timakan, maasikaso, kan aminan. Ha? Amay, saan ka di maaramid ti asawam kan ka ti kastoy? Saan? Si kalaang ti mga aramid kanya kiti kastoy. Oh, mabilan. Siya pon ti mangilo ka titirida. Oh! Si Kagayam ti magbagada lalaki ni Linda. Oh! Sino ka? Apay dinanog nakmadlatan. Greg, abay nga imay ka. Kunak man no intin umay pa'y abulan ti umay mo. Awanan kay ti bain, Linda. Daytoy gaya malalaki ti pangisok-sok atam kanyak. Greg, gusto ko man, pangaasim. Jaksar dengan daytoy, aging gasaan amawanan iti pot. Apaya di mo imbaga kanyak. Nga dagayam sa bali alalaki iti biyag mo. Kwa, pasensya ka kuman, Greg. Jak in gagara ti amin. Manipod ita. Agwin na swastan. Lipaten nak, talipaten kamaten. Saan? Pangaasim. Pakawanan na kuman. Awanan di makagapupay, tapno agtali ka ka. Makaamukan iti biyag mo. Anya ka din dahito anapasamak kan ka, anak ko. Oh, nagsakit ti ulok na nang. Kanjak, maikuti ti makanawan nga imak. Kastamatan ti sakak. Ay, na yan. Agkakapsutak, nanang. Ala, siya kunti makamo iti asawak nanang. Agina na kayo mutan. O sige, si kapailang nga ti mga sikasukan kwa na. Ikarigatam ti agtugang. Subuan ka. Nasken amangan ka pa'y. Sakbay at tumarum ti agas mo. Agyaman ako na eh. Bakit? Awan anyaman na. Agpapigsa ka. Tapno makasubli ka manan iti trabaho. Bakit? At ako makayat kong ibagakan ka? Ha? Anya dayta. Pakawanan na ko iti amin na nagbasulak kan ka bakit? Amok nga ado dagiti nagkurangak kas asawam. Ha? Gapo iti langam. Nagsapulak iti sa bali. Panagkunak. Ket iso ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangap. Ngam nagbidutak magayam. Dario. Pakawanan na ko mabagay. Iti laksid dagiti basol ko kan ka. Inaklon naklata. Kasla awan anyaman na. Awan day jay. Tinapatag para kanya kat nakaamiris ka, lakay. Bakit? Sa paila kumaa. Tagtultuloy day tapa nagbalbaliw mo, lakay. Agbalin ko mga adal kan kadayta, anak ko. Nanang? Saan nga umdas ti panagbaliw tila nga, ti asawa. Tapno mang sapul kay ti sabali, amang punno iti pagkurkurangan na. Ngamen, iti kaano man, awan tinasaya at nga ibunga ti kasjay nga aramid. Nanang? Agyaman ka, tanasing put ti asawam. Inaklon na ka, iti laksid dagiti basol mo. O nanang, naamiris ko dagiti nagbidutak. Kat ikarik nga iti kaano man, saan na maulit pa eh.
Ipagbagak ngamin idiking ka pare. Di nakbang ngamin impangag. Anya nga ita. Di mo amo alulukon na kamo lagayam da alinda. Wan nga rod pare. Nasakit itirik na ti maluklukaw. Sana ya pare. Ah, No nasakit tinakam mo, gapoy ti panangluko ni Linda king ka. Kastamot la ang tirik na ni bakit mo, gapoy ti panangluklukom kin kwa na. pare. Isa pa nga asim pare. Gusto ko man. Isardeng mo na itang aramid mo. Ang mga no iti may kadwa gundaway, kit saan nakanto ang maklog ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Kita mo na naglutluton ni Pasita. Agas asukan, di kusina da. Ay, kita niya pala ti aramidem ngay. Intan na ijay balay da. Karugrugi na pailang ang nagluto. Apay ngamin ay ang apurado ka. Mabisinak nga rudan. Madama pailang agimurmuri iti natangday jay. Ay nga maguray ka man. Anya nga nga tatira sunta. Tapno saan na amadlaw ang mapantalaang makipangan ni Jay. Ay kat, agpanunod ka mo na. Siyak manan ti pagpanunutom. Ay masaduta ko nga agpanunod. Agburbural kan da ito'y lauya bakay. Mabisina nga rudel lakay. Aguray man tara, manak man. Gusto mo lang ti asin na. Ramon! Nanay. Ramon, adda ni Antim. Kadwa na ni Uncle mo apepe. Ay, una yan. Yak pala nag-igop da iti digo aramanak ko ma. Adda mo ni antay. Kita mo't ani uncle mo. Nay, agpilay-pilay mo ni anggal. Nananaw, antay. Naan-ano ka kanaw? Ay, ikuha. Kala at maglatan na si Makito sa kakanakan. Marigata na ka magna. Iswasaan ang makapagtrabaho ni uncle mo. Kasano kuma makapagtrabaho kat pilay mo tan. Ay kat mangang kayo dito yun Isagana kong timakan. Ay katun apasita. Mabisin kami matan kini uncle mo. Ay, kanayon na timing ti panagumumayo antay. Agtala ka man si Karamon. Agsakit lang aruden ti saka ni Uncle mo. Iso anas ken ama asikaso anasayaan. Kit idikal man na pangal daw. Anya man ti sakit na angkalay. Migraine sa. Mayat at talaga ti timing yung umaya. Anggal, antay. Nabsugmot lang at da angkal kan antay. Nabsog da siguro Takalpasan ananganda, nagawiddan. Kalpasan anangan ni angkal. Limpyo mo ti panagnanan. Saan mo ti napilay? Amangan numabisin laang. Iso akas jay agpilay-pilay. Idikal man, imay daman ang nakipanganan. Apay aya. Katbay nga umay da makipangan. Unang marawamdan sa amot din bakay. Ay nalakay, kabagyam dagita. An-anusan ta apakanan idaa. Awan parikot, iti dahi tapan nakipangan bakay. Saan kumatilay pampambarda Mabainda siguro Sigurado, umay damanin na kita yung tumbigat. Inaldaw na mo laki din nga, may makipangan. Ay nalakay, saan mo ka di nga imot timakan? Bayam nga umayda. Total, ado umot timakan dito'y balay. Unak man sweldo tayo ita paray. Ay na, pare. Delay ka na ti sweldo tayo ita. Anya? Apay nga adili. Saan kanupay nga min anay pirmaan di payroll tayo? Unay mo daytan. Sapi kasapulak ita ti kwarta. Sino kumangay ti saan nga agkasapulan iti kwarta? Ay, taapay mo't anadili ti sweldo tayo. Nagado ti agreklamo iya opisina. Ay, pimanaw ako na. Taamok tumot lang nga awan ti mapasamak oray agreklamo ka. Mapangkukumalaan nita ti sweldo. Ay kit mapangkalata pare. Ay siyak. Mapanak kitin agtrabaho.
agtipid tayo itabakay. Agtipid, ay nalakay. Kano kasta una yun, ti panagtipid tayo. Nasaya may, tanay, awan pa'y sweldo may. Anya, kasanon ngay dagiti babayadan. Maputdan tayon iti kuryente. Dilig ka nung nga ti sweldo may tabulan. Tidakis na, ang mga nuura inton sumaro na abulan. Madiliman ay. Naa, unay matday tanga opisina yun. Apay ngay kano Adelaide. Ano san tayo pailangan at agsida iti bulbulong ni Tarubayan. Wunin agsida tayo manen iti ugot ti sayute. Nya pa yung ngay. Sapay ngimi na amin ang agagatangan. Di kalakaan pailangan bagas ti katangan. Aday gatang iti kalakaan abagas. Utangam no isaw bakit. Ay, dak pumakayat ti agutang. Takababain. Ay kitawan maaramidan Ala, mapan ka pailangan nga gutang. Bakit? Nakaluto nga tan ni Pasita. Ay, jak amo Saan pa'y magnagas asok jay kusina da? Ne. Apay ngay. Ni pasita mo, di magmag na. Ay, sa dino nga tati papanan na. Ay mapan siguro gumatang iti si Daenda nga iluto na. Ay, mabait lang. Inakman damagan. Ay kuha bakit? Saan mo mo't angay padpadlaw mapantantumanen makipangan? Wan, amok ti aramidak. Anyan tuman nga tan ayati ipambarko na sakit inton madamdama. Pasita, anya da ito napan mo ginatang. Napanak imutang iti may sa akilo abagas di ta kantina ante. Anya, imutang ka. Apay, awan igatang maun. Delayed ka nung nga rod ti sweldo nila kay ko ante. Kat, umanay nga rod day taakanan tayo. Anya, kanin tayo? Umay kayo manen makipangangkin ni angkal ante? Ay na, kasanumot nga men. Saan pa'y lang nga makapagtrabaho ni uncle mo? Kaputa na sakit pa'y lang jay... Kwa? Ano tinasakit na na ya? Aywan, jay ima na. Kasta ka di. Ay, nagadumot asakit ni angkal. Oo nga rod, di mo laging bagan. Idi na minsan nga aldaw, simro ti migraine na. Ay kat kapapanunot na Idi manen na minsan, agpilay-pilay. Day rayuma na. Kasi si Dana nga men iti balatong. Ita, jay ima naman na, tinasakit. Jay ka di akin kan nawan, wano akin kan nigid nga ima na tinasakit, ante. Ay na, inayada mo timangan alakay. Subo ka matlaasubang. Ay, mabisinak nga raw. Kat no nasakit ti imam ako nam. Ay, uwan kaya man niya. Ala, mangan kayo laang uncle, auntie. Uray inutang ko laang daytoy bagas. Mangan tayo lata. Uray dahito si Dain. Inutang na mo't lang. 1 week to pay daytoy akar ni ti baboy. Ay kat huston ano nabsukan. Agawitan iji balay ta iji kan nga agpalpa. Ay, kwa. Anya nga agawin na sasawambay. Kat, anya pa'y ayati kayat mo nga aramidan. Ay, kwa, makakape at kahit. Ay, pasita balasang kaw. Adda kape kan asukar yaw. Ay, adda uncle. Ay, naibusan di kape. Ali, tilnugan yun itinapudot adanom di pangikabkabilan me. Tapno makapagkape kayo. Ay, unay ka arigat tayo na itabakay. Dili mo nga minti sweldom lakay. Agrigat tayo at talaga Ang rugi na pay laang dayto. Ay, awan latta. Delayed latta ti sweldo tayo. Ay, unay mo daytan. Dandan di kuryente may. No saan kami ang makabayad ita paray? Da kayo laeng aya. Da kami, idi pa'y napalabas alawas a pinutod dati kuryente may. Aya. Uwan pare,
Di mo ka di madlaw, nagngisit ti abot ti agong ko, no sumira ka kiti trabaho. Gapo iti asok ti digas, asilaw mo iti rabi. Ay, saan magkumamapasamak dahi takada kami ah. Ay naapo aya, nagrigat ti delay ti sweldo na paray. Ay, mapanta ko mamakipang rabi, ije balay daramaw. Aniya, napan ka lang nga ro, dan nakipangaldaw. Mapan ka pala ang makipangan ni Tarabi eh. Ay, kaun ay angam aguray ka man bagay. Apay ngay, anagsipngat mat ije balay daramaw. Uwan nga agpaiso. Itay pa'y anadlaw ko na ita. Nay, napundi nga ta amin asilaw da. Napot dandan siguro iti kuryente. Saan da nga min nakabayad ka? No kasta awan na talaga ti kwartada a pagbayad da. Ita, mapan ka pala ang makipangan. Ay sadan, kasi damag. Saan tan ang makipangan iti balayda? Agbirok tan sa iti sabali a pakipanganan ta. Ay isa dinungay. Ay kat nagadumot ita kabagyan. Sa bagay, amin nakaruba ta dito'y alugar, kat kabagyan tayaw. Kabagyak, kabagyan mat. Wag, ay tinasayat bakay, papuskulin tan ati rupa ta. Ay kat sigud ba't anapuskol ti rupa ta? Ay, mayat ti makipangpagan. Awan ti gastos. Saan ka pa'y amabannog nga agluto? Apay nagsip nga dito'y balay, bakal? Kunak narod ka, pinutid dan ti kuryente tayo. Gaputa saan tayo nakabayad. Anya, pinutid dan adagos? Kunak man no, inton lunis da pa apod dahin. Pinutid da nga ro dahil. Kasanuwa nga yung makabuya, ti boxing no kastoy, naputid din ti kurintay. Agsilaw tayon iti digas. Ay, jak kaya. Apay, awan las sa balay, napamuspusa, na mapanunumaw. Ne, apay adi mo kayat ngay. Ngumisi nga rod ati abot ti agong ko. Ay nasaan ka man nakarikreklamo. Kano ko nam nga idiubing kayo. Digaas ti silaw yo. Idi dayta aging ga ka di ita. Alakayana ko, kastapay laang man. Gusto mo na. Anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Ay, yakabailanan tagrigat pa. Iso nga ron nga agtrab-trabaho, tapno saan tayo nga agrigat? Sumaro no, Jedano. Daytan, awanin saan no ta makadigos ngay? Anya nga tayo tinalaka amagatang ita dito'y palingki. Nagninamot amin ultimo na natin. Nagngingina da amin Pasita? Ay, si ka magayam. Ay nadyak amo no agkasinsinta. Wano anya tinagkabagyan ta. Adayo, saan ta nga agkabagyan? Kasta ka de. Bagbagaman mat da angkel mo kini antim? Sino nga uncle kan ante? Asino pa'y kuma, no saan adatata ni store, kinina na Mirna. Ay, apay, anya tinaramid da. Kadno ka na yun da nga umay makipangan ijay balay. Anya, ijay balay yu itan, tipakipang pangananda. Nang rugi pa'y di na palabas alawas. Inaldaw damot nga umay ijay balay. Ay, nakababa in paikit din. Paspasagidan mi ida. Ngam saan dalat ta amakadlaw. Ijay dan samot balayo makipangpangan idi. Ta isumot ti istoryada. Wan, ijay da balay mi amakipangpangan ide. Ita, imakardan ijay balayo. Gaputa awan tinaimas ama ipasidami kadakwada. Ay, anya laki din. Ayaban nyo ida ijay balayo. Total, kabagyan nyo mat. Agpugrot kami matan. Gaputa ka na ayon da nga ijay balay nga umay makipangan. Ala, bayam, taibagakin nila kay ko. Amom lakay, ti ibagbaga dagiti tattao dito lugar tayo. Ada angkel ken antem ket puskol rupa kanong. Anya, ni uncle ko ni store kan antik Mirna? Apay, ada ka di pa'y sabali akabagyam a puskol rupa. Una yan.
Nagsakitin na ding ganday tapos kulro pa nga bagbagam may. Kano kastamod ti awag da kadakwada? Anya nga ti rumbang arami kadagita kabagya nga ta. Kasaritam ida ah. Lan? Tulungam ida. Yakto pa'y matulungan to ibagik no arigay. Si kalaangan ti makatulong kadakwada, lakay. Si kaano kayat mong agnanayon nga awagan da ida iti puskol rupa. Puskol rupa laeng saan mo tamaksayan ti kinataok do awagan da kiti puskol rupa? Kwa, kababain samot no awagan data iti kasta, lakay. Saan na nakababain? Apay kuma nakababain? Kasla saan na nasaya at adenggan. Ay, mayat! Puskol rupa! Mayat adenggan ako naman. Anday! Nay. Anday! Na. Ika nakamot day jay lakay. Nay. Ninsabit ramon nga paiso ta. Wan, isaw. Umaya man anggal! Anday! Mala, ingkalukatan jari daw. Mala, mabitlaag. Si kaamot gayam, Ramon. Nakapasyar ka man. Ni anggal nga yan, tay. Ay, adak, ditaw, nakailadak. Kaya't kakasarita, anggal. Tapay, nakabasol kami sa amutan, kadakan. Kuang anggal. Isardeng yun, ti mapan makipangpangan ka dagiti santayo mo takab kabagyan. Kababay nang kal. Sikan tumot nga min lakay. Kunakmad kan ka nga isardeng tan ti mapan makipangpangan. Apay, Ibagbaga dagiti tattao, aposkol pa kayo kanaw. May ramrama na kakabagyan nyo. Apay nga mina makipangang kayo. Agtrabaho kayo magamin Ni angkel mo ti ungtam. Ta iso ti sadot. Apay, sakman din tinakitam. Angkal, adda mo ti daga, amabalin mo amulaan. Pag tinulungan nyo na, kanyantay. Bakit? Anya nga itimakunam iti singasing ni Ramon. Idi pa'y laeng nga ibagbagak laytaken ka. Nga mas kayat mamot ngamen ti mapan makipangpangan. Ikang kayo tigastusin yung agmula, angkal. Antay, umutang ako, no iso. Nula nga da pangarugyan nyo. Nakababain sa ngagpaiso pa kahit makipangpangan talangan. Talaga anak ka babain. Anya laki din na kinasado dahi tanaya, angkal. Diyak kaya tayo nga damay baga nagiti tattao ka na kayo. Iso nga isardeng yun, ti panagbalin nyo aposkul pa. Angkal, antay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ay nagtadam ti panagkitkita na kanya. Ha? Ay taapay ngay ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasaya at ngar aramida kan kwa na. Ay, umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako nayo nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas ba't ngamin ti panagrup-rupa na. Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod nana. 35 pay lang ang titawon na. Ngamkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayem ko, nana? Kahit puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapalaang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, Pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, di na pa'y amo nga ibagay mo't. Anya? Ay nana. Bakbagitan kayon, ngam nauyaw kayo mat.
No at arigan, manulaan ti orasyon, anabat ba di tito'y lubong? Aniya? Puno man. Imbes at ti orasyon anabat bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan mat? Tamaala yu pa'y lang taguyaw. Andiyan nakit din na ya. Aniya? Bakbakatan kayo ngawan manaknakan nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, asaan na nasaya dagoy uyaw, saan mat? Da kayon sakit di ti mangisursuro. Ay, una yan. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abaknang. Kan may sa anak mo to umapal kan kwa na. Anya kumati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan mat, uray siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan, that's very good. Katuan, dila nga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay kangina akawas. Saanin anas ka nga aguyaw itipada na atao. Never mind, my friend, by amon. Tinapatag, awan ti dagas nga aramidan ta kadakwada. Be humble, ika nga. Nagbalon ka ka, di Mayang. Ha? Ay, kwa, buwan na nga. Nagbalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruwal. Kasta ka, de. Da kayo ngay nana. Nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan. Tainak mangan ijeruwal. Agsubli akmet laan kalpasan ti panangan ko. Mala, mangandan friend. Katuan ramanam day ti balon ko si daan. Nagmayati na may ani nanang ang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanang matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagin matanday to si Dat. Makisida kini balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang di break tayo. Lumabasak pay. Inakman mangan ijeruwal. Ah? Adda balon ko. Ngam kayat ko lat tatimapan mangan ijeruwal. Sana bale? Adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Aniya? Oh, si kamot gaya Mayang. Anya ti order mo? Sa anak nga agurder. Ha? Anya nga ruti ka na. Nasaan kamot nga order? Adda balon ko arais. Ngam awan si daak. Ay. Himo ko na nga umutang ka man ay. Ay pangasim Mayang Nagatiddugan ti listaam nito Pasensya ka, saan ka talaga pautangan? Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw. Isulatan ati si daak. Ha? Ijayak suli amangan. Iti kasta, awan makakita kanya. Malala. Hingga nga ro din ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Si kamad gayang pare. Nagladaw kamutin nga umay mangan. Wan nga rot pare. Anya ti order ang nga rod pare. Taidasaran kan. Tapno mangan kamot tay. Sigurado mabising ka. Dahil ito'y sinigang pare. May isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga ro day. Taidasaran ka. Anyati ko ng pare. Sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung amin ti paggatang na iti sidaw na. Madamot balon na rice. Ho, una yan. Diyak amo na niya ti ibagak iti dayja babae. Ha? Amin nakakaduaming agdrab-trabaho iya grocery.
Uyawan na. Gaputa branded amin akawis na. Sa ita, sabaw, tisidsidaan na. Ito ay, kinapod no na. Saan lang na minsan, when no namin dua kas jay. Tunggal umay ditaw eh. Sa paula ang tidawatin na si daan na. Ho, salbagkid de. Naglay pasikat. Ang tagayam. Agsidsida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ijay restaurant ta Dino? Wen ka no. Isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na nga ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig a branded. Awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay Di awanan ba yun na babae? Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga papainak iti kasta unay. Ah? Ay! Ay! Makapalat. Nakauyaw. Nga magsidsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Wen nga rod. Hay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Saan nagaskan kuha na sabaw. Oh! Ha? Saan kumat nga uyawan ha? Nga marurudak lang. Gaputan na ka uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Uy, bakla! Ay, nagpagsamot ng dayta akatawam. Nakababain ka dagiti tattao agumatgatang. Awan makalapad, di ba ang katawag, friend? Kaya kung ibig sa di katawag, tayo mga kumati, buo abilanse. Ay! Anya? Ay na! Naglas to katao. Uyaw na amin na di mga ano, nga magsisidamad gaya may di sabaw. Ha? Asino ti dakdak ka, matam? Ay na, sino ba'y kuma? No sana ni Mayang. Ni Mayang? Agsidsida iti sabaw? When? Pudno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na iti sidaan na. Anya? Kundi ka o si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madjayam si Dan na, ay, salbag! Anya ti kunam? Surutan ta ni Mayang iti restaurant da Dino inton pangal daw? Oh, and friend, ay man, surutan taman. Ha! Makitak lang nga sa bawti si Dana. Ha? Pabain na kitikas na unay ko nagtumat. Anya? Nakalalas ti ugali na, nagtulad nga guyaw iti pada na, gayam, awan igadang na itilamutan na. Dayta nga rod, friend. Iso asurutan taman, ikakman iti pagnakman na. Dayta, mangan kan Mayang. At dayta ti sabaw adaw dawatan. Agyaman ako na yan. Awan na nyaman na. Mangan kaki din, kabayatan na basit ti tao dito yung restaurant. Ha? Mangan numabayin kan tumanay na mangan. Luado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairuar ko meten ti rice abalon ko. Manganak meten, mabisina. Una yung tikas labiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apoy anak laat ka nakakita kada kami. Wan nga rod kat. Oh, ituloy mo ka dilat at timangan, Mayang. Di ka agbabain sa sabaw lang, di si Dam. Anya? Ay na, Mayang. Oh, Mayang. Diyan ka muna niya ito ibagakan ka. Ay,
Ay, naku, sana budno titimanon kanyak. Asabaw lang, di ka na yun na si Daam, tunggal umay ka mangan dito ay. Ay, swas! Pudno mat gayam. Ha? Amom? Ha? Amom, sika. Nagmayat ka nga akupan sa ibar sa kijaruar. Ha? Nakalaslatog ka? Nakauyaw ka? Kundi kawas kayo ti basig ang inginaan. Nga mawan madgayam, igatang mo iti si Daam. Danga. Anya? Saan da ka nga uyawan? Marurud kami lang kan ka. Gaputa na ka uyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw matgayam ti si Daam. Uray siya. Imbes ang maasyanak kankwana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uray siya. Saan laki ti arumot ti aasyak itilasto kakaskan kuwana? Wanya rod. Agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga ta iti si Daan na. Kat siyempre, igatang na itili akaws na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos, por santo, pakawanam. Jak lakabailan nga aramidan di kasjay nga aramidan na. Ay, uray siyak mat ah. Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano samot ti sabaw asi Daan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uray awan! Oh, apay akas na din lang amay yang. Nakaululimot ka mat. Mababainak ngamin, nana. Ha? Itay napanak na ngan ije restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga, nana. Sigurado nga iwaras maninday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsidak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguyaw ko kadakwada. Nang runakin ni Carol, apasig awagwag ti kaus na. Ala, aguli magkalata. Aniyaman ti mangagmaw nga ibagada. O anya, kumusta kan mayang? The Great, taba nagsabaw. Ay, malaguyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Apay, saan ka ngagsao? Kung ko na madlantnan? Apay, awanan di ugalim ang managuyaw? Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang, amon. Marurudak unay, tunggal malagip ko, tinakita ken ka ijay restaurant. Di kinapudno na nagmayat ka nga'y pungot. Ha? Tandaan am dayto nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatam? Ha? Nagmayat ka apasubsuban, no jakla pa kaikatan dito grocery ti mang tibab, ken mangibabain ken ka dito ay, inaramid ko itay pain. Bakla. Nagalas ti ugali, nagalas. Uyawam amin nakatrabahuan tayo dito ay, gapo takabailam ti gumadang iti ningina nakawas. Ay ngam gayam, ay suwas. Awan ni gatang mo iti si Daam, sabaw lang. We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam lang, no di mo maawatan, kailukan wag pay. Danga! Anya? Ay na, udno ti imbaga ni baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti agoy uyaw? Nang runa no awan mat igatang mo iti makan. Miko. Kita am da Carol ken bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda. Ken uray wagwag ako nang. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, an-anusam ti sabaw. Oh, anya mi sabaw?
Oy, misabaw! Misabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Apa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta. Ay sus, ala, panawan kay pay. Oh, imanaw ni Nico. Oh, puno man. Imbes sa sigod mat, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo mat, ti sumanoo nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimak mo. Siguro, no saan mi anakita asabaw ti sidam, iti restaurant? Aging gaita, until now, ha? You know? Lastong kalata. Anya? Saan ka nasumrak inton bigat mayang? Saan yun, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito eh. Diyak kaya atin ti sumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga po iti aramid ko. Aminan nga agtrab-trabaho dito eh. Kamuda asabaw ti sigsida at iti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray da, boss. Kat amuda mo't awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti inaldaw. Daman kung ag-resign ka no, mayang. Ha? Abay ag-resign ka? Gapo iti bain mo, kasta ka di? Aklo na, pudno day tayong bakla. Mababain ako na talaga. Oh! Nasayaat mo ta nakaritnaga iti bain, dang nga. Adal day taken ka, lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag, no aon matigat ang iti makan. Mawatam? Bakla. Sapay la kuma, tano adaman ti sabali a pagtrabahuam. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito ay. Tanagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang ti sidsidaam, itilaksid, ti kinamanagoyaw mo. Pakawanan na ko mga Mala. bakla. Awanan yaman na. Agbalbaliw ka nga minan. Iti kasta, agdagong ko na day tapakawan nga ibagbagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ano pa gayam ti arak tayo? Napuno pa nito'y maysa. Kitaan nyo rin lumabas. Ay, Pedreng! Hoy, Pedreng! Tumalyaw ka mo ta! Kabutang na ni Mrs. na tayo ta. Apay manong. Naumagas ka man dito'y, ha? Sika kitimait. Minalam alumablabas ka. Di ka pa'y dumagdagas, mate. Kuwang amin, tata. Malaisat mo man. Madititsang ko. Sumro ti ulcer ko no uminumak, tata. Pambar manan. Ay, mang tada langan iti gatang iti arak. Inton maminsan ton, nga uminumak. Malaiyawat mo nga rudain. Ala, awate mo tata. Tainak manan gumatang iti arak. Pasensya kayo naman, oh. Sana ka mabalin ngamin nga uminom ita. Sige. Agawit ka nga rudain. Anya di ko na magatangam, kumari. Apay, dinak nangagmare. Kunak gumatangak iti bagas kan karne iti manok. Naginayad nga agpaiso ti panagsasaom. Ang nagkapsot mo't ngamin ti boses mo. Kastuyak nga agsasauman.
Mano a kilo abagas ti gatangam? 5 a kilo. 5 a kilo? Wan mare. Mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Ken may sa a kilo aman mare. Duwawan no may sa kilaw. May salaang mare. Pakitagtag ng Mala, urayang biitan. Daddy, Ah, apay. hingka ay habanan dagito nga agay ay ayam di tarwar. Tamangan tayo. Apay, nakaluto kan. Nagpartakin nga gunggunay na ito ang misis ko. Oray no, nagbuntog, nagsasaw. si kakit di mo. Uyaw manan ti panagsasao. Ala, ay nakayabanan, dagiti ubeng, bakay. Ammo nga tani ana ti agungot. Apay anak ko na yung day tanana. Ngamen, nagkapsot ka na ginayad di panagsasauna. Kasla saan na nga amo ti agungot. Ay, kat nabayagdan nga agdandan na kinilakay na. Jakpay mod na puutan idaan agapa. Saan akas ka nagitidaddo mga agasawa dita? Ano agap apa da? Ay na, kasla da nga speaker. Nagpigsa ti panagpukpukaw da. Hay, swerte ni Pedring kini Ana. Nakaan-anos nga asawa. Nagamangag sasao. Uray tupay no ayaban na dagiti anak na. Saan pa'y nga agpukaw? Kat talaga siguro anaanos ni Ana. Manmano tikaskan kwa na. Tauray siyak no makaungotak. Nang runa kinilakay ko ay na. Mangag amin dagiti ka aruba. Uray asino mat anana. Jak ngamin malapdan no kwa ti agungot kat. Masapul nga ipukaw ko. Tapno mayabkas ko ti sakit tinakam ko. Kasta akmod nana. Agpada ta angam sa bali ni Ana. Sa bali ti kinasingpot na. Wan nana. Ngamin, kabaalan na kontrolan ti unget na. Yawat ko king ka dahito sweldo ka nakasubre, bakay. Kumplito na ita. Apay nga inyawat mo amin. Nangibati ka kumamot iti allowance mo. Makamu ka na. Ikanak, win saan. Pangmeriendam. Kan pagkasulinam ije motor mo. Alaam dayto sa nga ribo. No kurang dayta. Ibagam laong kanya. Ay na, nagsingpit kan, mami. Kat nasimput. Kan naanos kamot ngamin nga asawa. Mami, indon Domingo, agpasyar tayo mamang agpapamilya. Kalpasan ti nakimisa tayo. Aywan kay kayat dagiti anak dati agpasyal. Arak man. Arak manan? Inaldaw lang nga arak tikat katanga ma. Awan nga ron maaramid no saan nga ginom. Agbirok kayo kumay ti trabaho yo. Iti kasta, saan ada kayo ti sakit ti ulo dagiti misis yo. Awan nga ron di masarkan iti trabaho. Apa nga ni Pedring? Saan sapay ang nakalpos iti high school? Ang adamot permanente at trabaho na. Kat isuwa. Sabali kami mat. Di yun natuladan ni Pedring anasingpot. Kitain nyo, saan nga agin inom? Agin-agin lang mat Isu anasingpot mat kan kwa na ni Ana nga asawa na. Saan dang agap apa? Jack lapat siya. Ay saan? Talaga saan dang agap apa? Sikati ka na nga apaan kan bugkawan ni bakat na. Gaputa day tala agin inom ti aramidam. Apay, saan kayo ka di uma iti arak? Apay ngay manong, saan mo matakayat nga ginumita? Ay, pasak pa lang. Ada ni manang mo dita balay kay.
Agong ungat manain. Ay, kaintang amina na. Kaya't mau, tapasibasan na kiti binalsay. Saan pa'y anaimbagan di binasibas na asakak? Kita man, nay, limtag pa'y lang, nay. Binasibas na rita. Kawain, Ay kunak no na si ita ni tikawayan. Isumat timba gamit ay saan, binasibas na. Naglay nga bumasibas ni Manang mau. Kasla isumad la ti paglaingan daan. Ay kastaya. Bumapasibas gayam ni Manang. Wan, iso nga inton maminsantan nga aginaw. Sige. Inak nga rudan. Mangkita kiti sa bali akadwak nga ginaw. Apay nga takas lamay may sa mga gininom paray. Nasakit ka no. Tisa ka ni Manong Marseng. Ay, nagrayo man ah. Saan? Binasibas ni bakit na? Ay, nagungutay ni Mrs. na. Iparit na nga main nga aginom. Kita mamatay. Birukan met ti bagi na ti arak. Kita mamatay. Birukan met ti bagi ni Manong Marsing ti arak. Iso ti pan nakabitamina na sika. Ay, saan nakasta ni Mrs. ko pare? Naanaws, man nakaawat ni Mrs. ko. Nagswerte ka nga rod kiniana pare. Ay, wala pare. Awan, tikas kinuha na. Ala, agtugaw ka nga rodan ata ka doon nak nga agsyat. Total, nasingpet met ni Mrs. mo ako na. Ay, saan ako mga ginong pare? Nung kapatag may saka. Alya, kadwang ka. Kastati kumpare. Amo na ti makisama ako na ta. Atoy. Ala mo, dahito ti baso. Kaya't mo, siyak pa yan ti mangkarga iti inumam. Sige lata pare. Ne. Gusto na, napuno. Danag mo aya kagkagudwa pa ilaeng na Gusto niya, aglupyasing. Sige. Cheers, pare Bedray. Sige, cheers! Apay anabartag ka anagawi, daddy. Inawis na ako ni kumpare. May sana kami. Sa kinadwa nga naginom mo na. Sige, agtugaw ka, tabanyusan ka. Anyati ko na, bakit? Kunak, banyusan ka. Adan sa mo tultulan kon mamay. Yamutin mang mangagdagiti bagbagam. Sige nga rin, banyusan naman. Nung mausawa na. Apay, anuam ti ice, Mariana? Nagsapa ka man nga may gumatang iti ice. Ni namin pigdring kasapulan na, tadahang over na. Iso ti kadwa ni pari karding anaginom iti arak idirabi Nasakit ka no ti ulo na. Iso nga umayak bumatang iti ice. Hangover at talaga nang runa ta saan daan na ruwam nga ginom. Nga rod, mare. Kat, inungtam nila kay Mau? Apay ko mga umtak, mare. Kat italaang ngat anaginom. Kunak ano inungtam? Mabait lang ha. Alaak ti ice agat-gatangam. Daddy, adto yan di balon mo ama panagtrabaho. Puro karni ti integ ko. Tapno adda pang exam nga agtrabaho. Ay, agyaman na ka, mami. Ninayo na kuntiin na po mo. Tapno saan ka ama bisinan. Ay na, nagsingputin na talaga ni mamik. Adamat meriendam dita. Chicken sandwich kan juice. Ay na, kumplito mami. Siyempre mat kompleto mat ngami. Ti panagayat ko kan ka. Anya di ko na, mami? Kunak
Kompleto, di panagayat ko ka. Kisnak nga ro din mami. Tamapan ako, nagtrabaho. Ay, nagrigat no ti asawam kat mamartek. Ay, wala na. Pudno day ta kinunayo. Siya, jak kumakayat ti agungot kinilakay ko. Ang naman niya ngay, kat di namot kayat asardengan ti arak. Kat no napan ginmatang iti arak itayan ni pare Karding. Sigurado nga agmalmalam manan nga gininom dagijay. Talo damot tin nga gininom nana. Sino nga di maikatlaw? Ni Karding di nakatugaw ijay anak kasango ditoy. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Sino nga ta di nakatalikod? Ni Samot Pidring. Ti asawa ni Ana? Apay, adaya sa bali nga agnagan iti Pidring dito. Kaya ti asawan? Saan ang nagtrabaho itangal daw? Ay wala niya. Lunis mo gayam ita. Among kanta ni Ana day tangar aramid. Hindi asawa na? Ay na, amo na aya. Kat saan mat arumrumwar ang makikakaruba. Nasingpat mat, naanos ni bagat mo. Isa nga oray dito'y kapay amakiininom kada kami pare Pedreng. Wen, naanos ni bakit ko? Saan na nga mo? Ti ako nga dyan. Nagswerte kan kini bakit mo aya, Pedreng. Ay da, no ni bakit ko kasla armalay tigiwat na. Oray ni bakit ko, nakangiw-ngiwat. Ay, ni bakit ka, dandan ni Jack Mangag ti panagsauna. Jack Mampay nangagpay so anagungay. Iso nga ro da swerte ka. Iso nga ginom tayo. Mala, ibusin tayo dahil tayong pabalon na kanya kakarnay. Ramanakman. Nalaing man ngagluto ni misis mo, Pedreng. Nananam keto inluto na nga adobo a karne ti babaw. Saan ka kading agong ungat, Ana? Apay ko mga agong mga takmay nana. Kat nilakay mo nakita mi amakin inom kada Karding kan Marseng. Nilakay ko amangan no sa balay kay nakita ya na panagtrabaho nilakay ko. Insaga na aktupay itinaimas abalon na. Ay, isuday jay. Puraw ti t-shirt na. Madamada ka di pa'y nga aging inom nana. Wana, agkakanta da pa'y kit din. Nabartak da na. Mabiit lang nga rod nana. Kainak man kitaan no iso. Naulpi at the well, simang bahay kanya. Abaw na. Ah. Naglaing ka magkaya makumanda pare Pedreng no nabartag ka. Madama tayo lamang ko at rintok baset, pare. Ay, Pedreng. Apay mo lang. Ni misis mo dita at dita likutam. Ha? Mami, anda ka magamit Umay ka dito tayam amo ka, kadagiti kukumpare. Nay, makaungit sa matin pare. Ang ngarangariit matang. Ay, saan na nga mo tayo nga dita, pare? Tumagder ka di taon no saan! Na- Kayat mo tasakpay ti mangi patakder kan ka diya! Tay guyod-guyod ka nga gaway! Kayat mo! Ay, sus, nagungatay. Mami. Ay na, kastagayam no agungat ni misis mo, pare Pedreng. Tumagder ka!
Wawan bakit tumaderakon? Baray, anawa man ni bagaw. Pakawan ti agan anawa. Ay, isakto pa, iguyod-guyod na. Ay, sus! Kunam amapan kag trabaho! Napan kamot gayam na kinom! Salbag ka! Ay, di mo man ilahit deta pangor. Tama nga numapangor hagmamay. Pinaspasensyaan kay di mo na! Ngam inaramid mo lata! Gusto na ba kahit mangagdag iti karo ba day takasla speaker a boses mo? Awan bibiyang ka numangagda! Kunada nga raw, ati ina, ti silaw ti pagtangan. Apay mutin na kasla, nagbalin ka mutin nga speaker, mamay. Abusado kang aminan! Nini. Salbag ka! Pumigpig siya mutin, mamay. Ay, pakawanan na mutin na. Anya lagi din, naminsanak lang mutin nagkamalay. Surin, mamay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, ayatin ka unay, Lisa. Kasta akmat kan ka, ay ayatan kamot unay-unay, Brando. Manipod idinagam amuta, aging gaita. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman at no kasta, Lisa. Swerte ka talaga king ka. Ha? Una, gapota para kanyak. Sikatin na idumduma a babae. Malaksid iti kinapintas mo. Nagagayt, nasingpit ka pa. Aday ta ka manen. Pudnumit ibagbagak. Lisa, Oh, apay akas ta ti panangkitam kanyak. at ako makayat ko nga ibagaking ka. Anya day ta? Nabayag tamutin nga gayan ayat. Amamutan ti ugali ti tunggal maysa. Kaya't kung agkalaysata ko man. Brando? At damot tin tinananay nga ornong ko. Panag ko na. Umdas dayayan para iti gastusin ta iti panagkalaysata. No, umanugot ka. Anya ko mati makagapo. Asaanak nga umanugot, Brando. Kinapudno na. Day ta tinabayag nga ururayak amang ngeg ko. Manipod kan ka. Anya? Agkalaysa kayong kinibrando ang kunam Lisa? One friend. Ay na, nakaragrag saka. Anya pa nga iti maibaga. Sana all ko na ako na. Ay, kanot nga tayo nga at damang ikalaysa kanya. Anya? Matayak ton. Nga, awan pa yung mga ikalaysa kanyak mat. Ay, agbakalaksan. Agtal na ka man si kabakla. Tila ibagbagam at talaga. Kat, pudno mata. Matayak ton. Ngamjak pulos na padasan tinagna iti ayl ako nada. No niya nga tamat tirik na Ay kat, naragsak Ngam saan abongga ti kalay sami kini Brando. Simple laan. Tinapatag, naragsak kami iti tunggal maysa. Oh, sabagay. Ano ti bongga kang laysa no agsinan tumatlang iti udi. Useless. Nasaya at tanaranaan ka dito'y tersena ni Nana Miling, bakla. Oh, kumusta Mare? Kumusta ti panaganges mo? Ay, katkasto lata, agang angas lata. Sika talaga. Ay, nasaya at no kasta. Kung naglangit din no nalipata mo ti umanges. Agtal na ka man. Ayun gayam, adaman sa ludsudat kan ka. Anya man ang day tamare. Tunggal agranata. Adangada ti saludsudan kanya. Pudno ka di tinadamag ko, nga agkalay sa kanundali sa kan Brando. Ah! Wan Mare, pudno day ta. Indun umaya, February 14. Day ta kano ka ti panagkalaysada. Ha? Valentine's Day, ti panagkalaysada? Wan Mare. Oh, abay ka di. Inranada pa'y at talaga iti aldaw dagiti puso, Naimbag ko mga rod no bongga ti kalaysada. What?
Nay, apa yan, Estela? Kasangsangpot mo pa ilang dito'y tersenak. Ngam agal-alak ka mo tanakasta. Ay, kas kalago yung iti kasta pa nagal-alak mo. Kasano mga min sa anak ngagkatawa na. Hay, una yan. Akat, ibaga mo na. Nadamag ko at isingsing dali sa ken brando ket agbalor laeng iti 299 pesos. Aniya? Una na, 299 pesos kano ti worth ti singsingda inton agkalaysada. Inranada pa'y mat nga rod inton February 14 a Valentine's Day. Ngam, ti singsingda, 299. Naguyaw ka mo ten, Estela? Uyawak at talaga, nana. Ngamin, idinagkalaysa kami kinilakay ko. Agbalor iti 10,000 da iti wedding ring me. Hay, makapaulak at talaga da brando kanli sa lakay. Taabay ba kay? Ay na, agkalaysada ka no inton umay a February 14. Kahit, anya ko mati makapaulag iti dahit Saan mo't ang makapaulak ti panagkalaysada? Ti pagulak ka, jay balor ti wedding ring da. Nakalaslas-tog day jay abrando. Kunam lanubak nang ngam ti wedding ring da. Agbalor laang iti 299 pesos. Anya? Wen lakay, pudno ti bagbaga. Agbalor laang iti 299 pesos ti wedding ring da. Ha? Ang cheap, sobra. Ay, maminsan lang iti tungpal biyag ti panagkalaysa. Ngam, ha? Naglakaunay ti singsingda. Anya? Ang mga noawan pa'y makalawas, kalpasan ti panagkalaysada, kat agkupasan di singsingda. Kagayam ti umay imbagbaga dayjay nga Estela kada kayo, nana. Wan, Lisa. Ngambay amon. Di mo ni kaskaso no anyaman ti ibagbaga na dayjay a babae. Hay, una yan dayjay nga Estela. Anya nga ta ti parikot na no agbalor laang iti 299 pesos ti wedding ring mi. Ammutay mo ti ugali dayjay a babae. Nauyaw. Kun managtagibasit iti pada na a tao. Sa bagay mo't kit di nana. Idi pa'y laang, nga ugali na dayjay. Isu abay amon. Ibaga na lat ti kayat na nga ibaga. Tinapatag, awan ti dakes ngar aramiden nyo kankwana. Di mon panunutay, no anyaman ti bagbaga da nga Estela, may papan ka data. Ay, awan mo't ngamin ti sana nasaya at ngar aramiden ta kadakwada. No apay ang masapul da pa'y nga aguyaw iti pada da a tao. Lisa, iti biyag, saan ang maliklikan ti kaskadakwada? Adadag iti nauyaw, tatawaan da ka. Ngam saan ko maaday ta ti mangipaay iti liday keng ka. Anya ko man no para kadakwada, nakakatkatawa ti 299 pesos a wedding ring ta. Ay, sa bagay matkit di Tandaanam da ito Awan ti nangina, kinalaka, no maipapan iti panagkalaysa. Anom ti agbalor iti rinibo asingsing, no agsinadan tumutlaan. Saan ka day? Ha? So abay bayam lang ida. Agkatawa dalat ta. Aginggat kay kaya da. Maumadan tulat ta. Awanan ba na talaga daya, babae? Ay, nayurat na talaga di kinamalaguyaw na. Uwan nga rod, mare. No apay mat ngamin ang masapul nga uyawan na kami. Dila ka nga agyaman. No afford da kinilakay na tirinibo a wedding ring. Mala, bayam la Liza. Saan lang nga may sa ti aldaw ako nada? Naimbag kumamat, no saan na anapan imbagbaga iti tattao. Sana katawaan. Bayamon mare, may man? Masabat ko lang daya babae, si glute ka talaga. Nagalasi pa nagyungiwat na. Nagmaya tatapalan. Tapno agsara. Tapno saan ang agsasao? Ha? Katuan,
Masabat ko talaga dahi nga Estela. Diyak makapagtepel, pasubsubak no ko nagtumat. Galit ako sa mga etyoserang katulad niya. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Makanmat day ta imot yun. Wan, nagapuak iji balay dalisa. Nakipila ak. Apay, saan ka anapan? Ay nanana, jak kayat timapan. Taamangan no jak malapdan tingiwat kung agkatawa. Uray ijay kaadwan ti tattao. Aniya? Saan nga min ama ikat iti panunot ko jay 299 abalor ti singsing da. Makapailak ka talaga. Aniya? Ipadlaw-dalaw na yung agtip-tipid da. Ay na, saanan anapatag day tabalor ti singsing, Estela? Tinapatag, kat addaragsak, kan kapya iti panagdanada nga agasawa. Alaing kayo, nana. Ingkay manganan. Saan kayon asumanaong? Gapula ang tanapan kayo nakipila. Isunti kanunungan niya. Ay, alakon. Ay, nalabas na talaga ti panagniw-niwat na dahi nga babae. Ay na, nagmayat at ibabantag nakam. Ala,